Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Ada akong dito apartment manong name nga pangurayak iti kabarbaro nga mangupa iti bakante nga room. Tada ito tinegosyo mi kini papa manong name manaksit di daytoy adabe sa bali klase tinegosyo mi siyak ti bordag kada kami nga talong nga kabsat kat siyak layangan ti adda ti den na ni papa kat siyak layangan ti sawampay asawa na. 28 tintawan kon manong name adda dua nga madama nga nubya. Ngayon siya mo tawan ti pakapnekak kadakwada. Agsapsapulak manong neme ti babae apakariknak iti paka dati mapnekak pakapnekak. Aging ka nagring ti cellphone ko manong neme siguro iso da ito itan. Iti umay mangupa ti pakante nga door. Saan nga nakapanbok kinitak. Hello? Hello sir? Mr. Ronaldo detoy? Uwan siya. Okay. Sige ni Emily, sir. Dito kinastrita ni papangyo nga manguagupa. Adag dito yung guro uray kang kam. Sige nga rad. Sige, sir. Urayin na. Asidag ako. Kas nakunak itay manong name kayaten ni papa nga gasawak meten tapdo adda apo ko namat nga iwanan na kanyak numampay da talon uno inemen nga apo ko na tasagitlo dagiti duha kabsat ko nga inauna. So nalayang taadayo iti ayanda. Ni Susan manong name tiagdama ken ni Lani. Ni Susan tinabayagan kabuta upat nga tawanen. Idi takikuaek ni Susan manunemi sa anin nga virgin isuna. Kaya tatagapuna no apay niya, kasla sa anak ang papnet. Awam mati sa pulo kon kang kuana manunemi agsipod ta napintas, na banglo, mga obisina, ken talagang nga awanin pamilawang peking kuana. Aging ganam amok dilani manunemi ket iti panakamamok ni Lani. Iso nga tanda ito ko na. Nanubiak ni Lani manunimi ti may salang lawas ng nagpanangaram kang kuana. Ket deje. Adamat na pasama kan kada kami ni Lani. Ada nga tatalo nga bulan min. Ngem saan nga virgin ni Lani nga tanagikwak. Ay nga iti may sangal daw imbaga ni papang adda kabarbaro nga may mangkupara ti bakante nga door iti apartment. Nimbilin na nga mapangko asikaswen iso ito na ito'y ni Emily. Fresh graduate manong. To may kano kasera dito'y tag-review tapno di kastakit dito'y tumutenti pagtekan na iti board. Aging ka manon naming addan dimsaag nga may isa na palapsat nga babae manon name iti may isa nga tricycle. Ket wow. Napawawak manon name na makitak ti pagkabuklan na. Naka-short iti kalawakaw. Kumupkip manon name ti t-shirt na iti bagina ket madlaw mulat ta ngam imalo ti pamagina. Fresh na fresh. Kasla karuruar na laeng manong name ito uneg ti banyo akadigdigos na. Naisem. Kat iti pa nagraip manong name iti tagkulap mi daytoy nga tan. Iso nga tan daytoy iti pakapnekak manong name. Inasikasok manong name aging nga siyak pa yan tinagluto iti nangaldawan mi. Hinimas na manong name iti luto. Dinamag ko keng kuhanan no anya ti ruta na iti dayto yung aldaw. Agar mapagkugatahan ko may jemol, kuya, kinunana. Kuyukin ka. Ngayon, kasi ka dito panangasis mo talaga iti customeryo iti dayto yung apartment. No, ibang iba ka. Apay met,
Gabot na may saka na pintas nga balasang. Ket may sakmet nga baro. Hmm. Muna to mo ka din, kuya. 28. Sika, 22. 28, 22. Oo. Sigurado, adot babae, di biyag mo. Saan ko libakin? Adaduang agtama. What? Ngam saan nakamapnag ka na kwada? Agsapsapulak iti babae nga pakapnag ka. Kat nasaraka kon. Nasaraka mo. Sino? Sika, Emily. Ay, ang mga binata naman o mga lalaki. Ang bilis nyo. Sika, ti pakapnag ka. Mamatik ako makanya. Ikasanong rodin, nagkitituwa. Nakasagana ka mag-isina katakwada. Sanda nga tamasaktan? Ala, kuya. Noan niya ka no agdaramidem itipadam nga tao, mapasamak tumit keng ka. Huwag. Kakaasid damat masaktan. Mangnamnaman da keng ka. Mangnamnaman da kanyak, no. Amudat ugali. Saan ka seryoso katakwada? Ika sa nun kastan tumatanamidam kanyak, saan ka seryoso kanyak? Saan nagang angaw. Sika tinakasarakak, ti awan kalakwada. Mamati ka kumakaniyak. Kinon ko nakmanong na yun. Manong nami tinawagan nak ni Mando at kano kayat ng iba ganila ni kanyak api kano jak ikas kaso. Kwa partner, ada kami dato'y baru nga kasero di apartment. Partner, yun sa retuin. Retuin ti pakapnekak sika. Nagmayat, no? Kasanong nga din nila ni? Kasanong ni Susan? Setelin pala muna Dagi dito nga nobyam. Sakbing seryoso ka ita da nga may katlo. Tinawagak nga rod manunemi nila ni kalpasan nga naggapukam iti mall nga imuli manunemi ni Emily iti kwarto. Namabigla niya. Atalabas ka salita kinuna. Lani? I'm sorry. Ronaldo. Nubagak man kang ganito eh. Amon ti ba nagawid ko ito kalpasan ti 3 weeks kung nagbakasyon ko? Nagsunubyanan kami ni dati nga nobyo ko. Ana? Nagkisinubyanan ka keng kuana? Gabay suat talaga ti lab ko. Isuat talaga ti pakapne ka. I'm sorry, Ronaldo. No, kahit kuman nga, gubdendan relasyon ta. I'm so sorry. Okay lang. Sige. No, sa dino ka naragsak, dun ka. Yes. Siyak gayam ti isina na. Okay lang. Manak man tinagam kumano. Ay nga umuli ak kumaniti ayan ni Emily idis agring man ti cellphone ko. Ni Susan. Hello, Susan. Ronaldo, kahit ko mga kita ta. Tada, importante nga bagakeng ka. Kahit mabalin tamat latang agsarita o rin no santa kang kita. Anamin deta. Anabing binas mo lang sangot ha. Tapno, may lawlawag kong keng ka na imbag. Ibagam latan. Maawatak mo kahit doon niya man deta. Kung amin, sana kung nga makauray keng ka. What? Diya kung mauray pa no intun ka ano? Ngay kasarnak. Isong inaklon kon, di pa nagayat ni Fidel. Kanya? Kahit mo sawan isina na? I'm so sorry. I'm sorry, Ronaldo. Yan naman minsan kat adamat laking katibasol. Saan ka seryoso kanya? Amamag pa yan kahit kukuman ngagsawa ta. Yung dinumot kaya. Magakmat kang ka-edit next year. Yung di akong mauray ti next year. Isong I'm sorry. Amo ka na sakit para keng ka. Yung I'm sorry. Okay lang. Okay, maaramid ko. Yung sumandadat pa karagsakam. Nung saan nga si kakinsiyak tinay kari, it's okay. Kat saan kan to ang malipatan, Susan? Oray siya.
sangkan tumit a malipatan. Idi mapana ko ni ti kwarto nga ayan ni Emily manon nemi dagus kong inarakop. Uy, kuya, wag! Ngemsahan nga nakapagked-ked idi mariing ko tirik na manon nemi idi may paraman ko ken kuwana dagiti barat agi ko ken kuwana. Ket ditoy ko nga napaneknekan manong nemi nga siyak iti nakauna. Siyak manong nemi tinangusat ti ruangan ti langit ni Emily. Ket ditoyen nga mapnekak, nga sarakakon ti pakapnekak man. Tingkay nangigan, papagayam, ket subag manulay nga paset ti pagsasalitaan, ni pagayam tay nga Ronaldo iti Lawag City, makainem nga pakasalitaan nga ti pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the third week iti bulan ti Oktubre. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentencedor Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayin ka ni Reynaldo Rey Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Ken di programa tayo nga lagip tinapalabas, iti Action Radio DCJC Lawag. Iti panangimat matudmet ni Station Manager Attorney Nick Malasig II. Kading kayo tumangigan, ti pakabuklan dito nga pakasalitaan in 12:30 hingga alas 2. Iti DCJC Action Radio DCJC Action Radio Lawag nga programa ti nga lagip tinapalabas kadto ni manong yon Nemi Ruiz host dito nga programa. Okay? I-share kung tumadlang na ti programa dito page ni Paring Ray. Numadama kang bibuya ti page ni Paring Ray, paki-share, paki-like, and ag-follow kayo kuma iti page na. Kahit i-upload doon ito yung video, iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentencedor Award YouTube channel. Paki-like, paki-share, kaya nag-subscribe kayo kuma. Kablawan timan, ti panagdinglingig, kaya panagbuy-buy ang agdama ni Manang Teresa Balmaceda, ni Erlinda Pantirosete, Erlinda Estabilio, kaya ni Marilyn Tamayo, kaya dumapay nga madama magbuy-buya. Kahit kung ipalagip, dikit ang kakadakkel nga premyo, nga abaken, dikit mga abak para iti grad winner. Grad winner, 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award na umawat iti 5,000 pesos. Okay ba? Okay. Ken kasama ten nga tunggal mga bakit madaan iti plake iti pamadayaw. Kablawan timan, di kita'y kang kanayon nga agla-like, ag-share ti programa tayo, ti page ken YouTube channel ni Paring Ray, pabagayam. Kas kininoral ni Perdido Tamalay, kas tawaten, kita dumapay nga malama, nga agbibuya, ken di kita'y ag-share ni sinagatakin na tayo. Basahin tayo natin surat ni Paring Ray ito. Tararan. Sino da? Ni Carmen Pagi, iti Israel, Erlinda Pantirosete, iti California, Norilyn Perdido Tamala, iti Bahrain, Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, Erlinda Stabilio, ni Novelyn Ramos, ni Alan Cortez, iti Isabela, Marilyn Tamayo, iti Solusuna, Josephine Stango, Rizal Sadumano, ni Rus Antolin iti Pangasinan, kastamatan kay ni Tony Habal, Pampi Saludares iti Dingras, LB Rosete Pabalinas, ni Amethyst Pieces, Chester Baldubi iti Badok, Adela Manera, ni Arlene Tolero Soberano, ni Bobby Palada, Teresa Agbayani, ken ni Mercy de los Santos. Mabagayam, nakikita tayo tumandamdama, iti dumandama nga programa, tinumutibyan. Okay, thank you. Salamat po. Thank you for watching.